marhaba wa Komor nyonsi pia ikao domlio harma e dunia mafia jamia ikao ngamdungao mubasharatan ranzi dahunu l'hotel Ritage wazimanani ngamu tosoni heze ntosa za Kiislamu nimambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa utukufu ikao do mridungao emakatianu nga jozi zima harma ezaribe habanu awe ukana sikanzarke wale haulembeza o wakazi. Ele suala la mwando le grand consultant de le suala lahum hauliho zilera kama laanda ikao warumishi wa serikali wa ka unjia hazini weroha obosanani na dakika 30 zilera za hunu Komor emakati yao ngasina mfumo ban takriban ele suala hilo aba hari zambao wanrohaz warumishi wa kiserikali ngwarohao obusakume na mweja kiasauka rifufwa ile sualalin shafa lakin ye dawla kejahushilia eze fikra zahao ye bay faida ikayao dejuko parihaniha ezi hasara ikao dejuko parihaniha la shakafi rihunike kalma ilu tarajam ubuhuwe nzima hanzima hawe ukana da sina wakazi rikansi vanu iliri wahashirishe ezila actuality mbali mbali zahaladara vanu sijuha tukomor. Marhaba suala jema halisi mwana mamwanze ngamhutoso haukakarna ujautawa haruma e actualite ikahangalia ngohurokaya ngarido rafanya mfumo ranzi e serikali zila wahamba wakazaishon demanyo ya ukangwa badilio ezelera za huwarumishi wa kiserikali ndizo wakazaishon demanyo ngwaendele yao hujando hakamba yese hasara neze faida zila wanao harma hawa yinu namna wiwo nao hindi ngamju hamba ka zi sasa lisobenu zi hasara nku ikawo rikauzi dukuru abaha zihisanga zelo zebenu hamana mamwanze hauka hindi ekangwa angalio kutasiwa angalia zelera zinu lizambao zimu zelera zinu zambao saa 11 na dakika 10 wakati kaudo warumishi waruhao haini mrulo moroni na haini mru simoroni na tunde hawa ilio moroni zelera zinu lelo tarahinani hao leo tarahinani Oktoba haini mru ngujuo haini mrulo moroni guono yazijirio moroni zelera zinu ukaya kabati gari lijuao lidisi si ukana embouteillage ranzi hale ngasinion shomla hata uzidi swafi harma zelera zinu ezelera zinu warumishi wa kiserikali walawa moroni harma ze biro mbali na mbali zahe eze wizara mbali na mbali neze ni administration publique neze société d'état yo woziro wenda mno harma maisha na reje imbabi owana wa huwa baba ni wazazi walawa safkari hausasita waluhuma lahuni engo insho daunadu ngwa wazazi bo watso yabo ranzibo tasi nuwa baba watso yabo ranzibo tasi uwana wabeho molekoli watolwa wareje imalahuni wasina uona wa baba hao wasina uona wazazi hao hata ebawe malezinga toka ukanamnaje hata sahada za masihu 19 yedelera owenji na mtabala hundu babaoni owenji wa huwarumishi wa kiserikali 19 sahanda za masihu delera wanjao malahuni hao ya rabbi o wakautinia azali wa mpango unu wa mtungia o wakautungia azali wa mpango unu wa mtungia namna je ema sociologue wa hensi ya hatu yemkanda nyima sociologue wa hensi ya hatu yemkanda o wataalamu wa hensi ya hatu wakanda huu harimale suala linu o wana kwa toka ulelwa namna je watina o wazaya o wana kwa toka ulelwa namna je
kwa tukaulelwa ne makoko de makoko walo malahoni mana waudu wasobuji walo malahoni kwa tukaulelwa ne maso owana owenji wa hao kwa tukaulelwa ne maso naboda botwabiambia kwenda yabo delinkansi wo mwiso hayo wodo mshinzi watwabiambi Gonishiliyo yabo kaljamba wanawashe wa Komori wazazi wa Komori wote pia wafanya uhazi harumaze idara za kiserikali kaljamba waodo washashi ulihodo wazazi wa Komori lakini wandu wafanya uhazi harumaze idara za kiserikali manama mwanze waoti washashi sena waoti washashi kwa wandu wazingaradwa mana desu ala hilo ngandhani ya ukawana mwanze kitola dhimu mahula wa hensini walimu wa hensini politiki wa hensini heni mrufikirie nsinu yelelo ne maudu ya hayo gela dhimu ya juseshe hitwa yaonese ze fikira zahe hautarajia Rais Azali Assoumani rimsite hiyo mwando mkabaya indengwe shara hom kabaraka ujaja vanuru ambao babaga sana mfumo raziza ngo zinzandisa inde yengwe shara hao mkabara hako jaja shasisi harme barnama jinu kamna habandabo nywa baishedanyi wala mdungo ujabu maja mwijamo jikausa ndi mtoisha hizo lambao ranzi danywa jaya bo mrangali yao ikawinchi wa hanyu kamtuisha hizo sisi lambao kamtutulilia maisha hizo sisi lambao winchi wa hanyu awene mdu haji mansturibe ya jabu ya jambe nono wedada ngonishiliyo nono mansturibe banu ya jaya ani hajireme bometie hajireme bometie ukainwa kati nono ya jabu ya jaimi ngurongo amtojodamba wedada ngonishiliyo yabo nsige kwa badili haje ekemara nyara haranzi la hataranzi zinurambao zilona faida neti zilona faida ne maranya zilona faida ne serikali hatuazisha oranzi ngoma swalabwe le grand consultant eba unuti mkaba ya wajosi wahe serikali kwa naenda mwendo musizweni huwa ile wahana mnaika udo ubimisawe hawa vanu haini mandam mana manzi haini manadamu yowombe wayatike gonzi haini manadamu yowombewa yatike gonzi hauka gonzi ekahende hareme bopando juu hareje yofanya kadabili tena hende hareme ekafanya kabala zisa mpaka kadondaru hende hareme uwengwe uwo ranzi udihe ranzi dele gonzi liko kweke utanabaka vanuka mduma upando isho nyama itafauti vanu sisi nyama si wanadamu sisi nyama she itafauti hatu nezi nyama zahe magonzi neze mbene ze mbuzi diankli dok mandamu yoto fikiri kabanunga mfikiri nronga mina barnama jinjema hende hayeleha shayo hangalia omwiso wahe decision na irenga inu ze hasara na ze faida ka ezinji zikopari handazi owinji waheze owinji de ze hasara owinji bomze serikali mheshimiwa Rais Azali ngamhambiyo yokaya owinji hasara nruvu de zijopariha harme azma wairenga inu waitia mhono ya ukawarumishi wa kiserikali badala ya saa 8 wanusu wakaudoroha hazini wajiwa doroha saa 11 ngamuhambiyo yoka mheshimiwa Rais Azali huenduisewa en erreur gabajoka hasara nku halis mausus de maudu ya hekomori maudu ya hekomori waudu wa ulezi wa hatu sonsi panga sungo mbio rilele imana Rais Azali ujifahario lelo duniani daba ulo na fatuhu wamlela
Daba ulo na Lukmani wamlela daba ulo no wana haho wane wa haho wa walelandro wudu fahari lelo ulonuo baso hasara ijo kaukalansiza wana wa Komori harmale suala linu le malezi les alani yabon tsusahanji hauka mswanza njie nizingare fula mbe honyongani hamadi namna na mswafiri honyongani harme mifumo ralani yohuja bona ishia ye hau na ishia habili ya hele suala linu la ukaya galjoka ujahubaoni si sansa uan ronronro mheshimiwa Rais Azali ze video ngizo yabo bwa Komoro bashe nyinyi majamrishilia yabo kamtisha hizo namba uranzi ngonishilio shangar amini yauka winji wa Komori wa dungao zi habari za usu ye matangazo ya Komori na information ngwa aminio izo mimi nambao izo mimi nambao ukaizo mimi nambao zinu ntsina ani ntsina manze ntsina mwenzi Robahanu ye haki iliyo robahanu ze faida za huwa Komori o winji robahanu ziliyo yapo robahanu niliyo banu hakakaritsi wadwabila nandrabo kaya banu we journalisti wa serikali nono ye journalisti wa serikali sheke e faida obahanu yensi ihutaji wao nonongu bale fasila serikali hindi serikali shahahe adli serikali shahahe ya hifadhi yema raia Mwenyezi Mungu na jalie nyinyi mfikirio kanonongi harme serikali nekenge harme kote hiyo yauka nono nge serikali hafaida ya dhamana wa uwania yema raia shakarja hima banu hauwania mndu rihimi banu riwanie ze haki yode maana riparao mze serikali Rais Azali Asumani wakati uja wahangalia eze kweli wabahanu ziliyo eze nongori si utajiawo ngarisa hao omwendo lo usoni wa hensi shakartutsaha improvisation na wananrongoho jau wanrwa hazi wa serikali ndawala wao ze reformu za fanishiha zonti pia ranzi 2016 hata na lelo za urekebesha warumishwa kisirikali mrumishwa kisirikali ufanyo hazi yaliwa wakati waladhimu ye utufanya hazi ya julihanihe hazi hizo zifanishiha nukabatisi badili hao wakoka Faransa wata wabanuoni za Ufaransa wajawa kontrole wa yaukayaba la kwa sibanu nungu wadungo uliwa usordi babu waka uhawaja ye fonction publique ya hatu yoyende hapashe lambuzi fonction publique ya hatu irende hapashe pashe lambuzi ekawelo hanza bano mitsuswamba kalima watina ukayanga minaze arguments za hazo amino thibutifu hazo ranzi 2016 hata na lelo Rais Azali hasa haya contrôler warumishwa kisirikali wanurambao ma fonctionnaire ngunishiliyo ya sahia juwe ma fonctionnaire wa Komoringwa wanga o wafanya uhazi wanga uwatofanya hazi watawa wanlobonze no walomala honiho wali wao no kwatufanya hazi wanga ezo ngo yizo yo umuda wa serikali ya Azali ranzi 2016 hata na lelo umudo mwinji reformu za fonction publique mrekebesho wa fonction publique ili la pato liliba warumishwa kisirikali libunguze baseni wakati zenongoza fanyiwa za wafanywa control waundi ya wandu majana mararu watso harma fonction publique wavundi ya jao waundi ya bonze wandu wao watolo bahi rotso liba bori zidi mai hojuma omnenero wa asieti ya uliba warumishi wa kiserikali kabati dalao ani ze reformu za fanishiha zonti pia kazi jajana marunda kati hasaran ruvu yode mana nuhambia ukaya ye fonction publique ya hatu ye idara jimla ya fonction publique ya hatu irende hapashe lambuzi
haukaze reformu za fanishazo ntipia kazi jajana natija na abose natija zo uvumbula uka zo kweli wahundi hawandu jao wala kwa jakaya wala watawa hazini kasina mahamiraru kwa suoneha jau ule mwakoti ukabafanisha shabala zilandrabu yo kutsulani ya ukana urenge fonction publique wirende pashe eka iso mimi nambao ila eka iso mimi nambao bana ila vimwike nambe ukaya fonction publique hatu irende ha ani nurul maula wal maula yabo abun nsina haki sheka iso nambao zinsideze kweli banuze kweli kairuho hangwa wala udishona ni kweli mrukachojo uzamba yezindonai zilo za kweli yezinu we serikali rijwa ukaya ya azma inu wa irenga inu ya toa warumishi wa kisirikali badala ya sanani wanusu wa roho wareje umalahoni waje wakazi za saa 11 ngono kazinu kazisi ajali gizo ajali kazisi mbingi zombi zitsangwa hao le grand consultant ani zitsangwa ani ntizambe mimi ruhamba uka pashe pashe stadi wa pashe oui pashe kwa zinyama bado manomba ka shayulo likalma la pashe na kaulirumia yabo njaka urumia pashe la ufungazi nyama le essentiel ha localité essence hiyo ya pashe ani mahalani wandwa njia onu ani wandwa njia onu roha kabati hata shaka kabati hiyo yodele kalma ilo essence ya halo ya hele pashe usijo zani kama ilo pashe lambuzi la ufunga mbuzi marhaba menjile grand consultant raha karsuru haruma ile suala hilo rahari jaka rijua yemavuna ikaudu ya juko parihani ha nizi hasara kabati mavuna saminga mjumbe grand consultant na dele suala hulisuya nao muyenshi wahe mrohazi wa serikali joka warumishi wa serikali hawonsi wao kwa tsoba kimoroni shangwa bwa bakiyo ho mijinze ngwabo mungu hebenza wajiri moroni na ula mwenshi wa hao haruma zila haraja za hao yani do mwendo kale mwanzo ende shori paro zikomea mbabi yeba mze serikali bora zambara fufale swala limu ya haraya urishilia yeba haruma umvauo hujojitamka namnaje hususan dola yanzo ya rejei hula mjini kaudi ya zaliwa ngajokana izona wilizinji na ula zila haraja zahe mrohazi wa kisirikali ngwahebenza lewe mrume ngudujwa hendo mbwani afanye izi haraja zahe sha emwanamshi yoka izori zamba izo eba upande wo mze serikali kaja fikiri ranzi nge arenga ele suala lim le grand consultant mimi bobo mwanzi tsanza uke walwi kabati nongo natsuhamba harumane suala limu la ufahamisha raisa zali yati induizewa en erreur vanitsilelo vanhu heni rongo zijoka urotsa serikali haini rongo zijoka urotsa serikali ekanono kaja zamba zokazangwa ni mndu amhabiyo haini rongo ranzi 2016 azali haja vanhu ni mndu udungwe matangazo silo alo yabo walo direct yabo watsoisha izo nambao shawajire mele pometera nzuma laoni auka nono tsuonga ndo la dwamba wedaba shodo akansi wanishili yao babo paro zamba dimana nhambi yao amhabi ukaya wandu wanishili yao ngwajwa ndo ya ukaheni ndo ngombi zakahanza zifanyishie emru rekebesho serikali inu nono de mru lonaji watsina ura matso parce que nono katsuda mru nono ngwamboka zinu kama nanza mfanyika zitoka na hasara jabaka kushia yebanu wandu wakapangaze nongozimu wajoinde waswaliti azali mana zaliwe haka uswalitiwa azali zinundongo yaka uswaliti fikira mwili swabaka azali zinundongo yaka uswalitiwa haswalitiwa haeleziwa maelezo helewa shanza ningena makonseyo hahe suhambia ukaya zinundongo raisa azali aswalitiwa ngonishiriwo ikao wandu wa mswaliti waongwa una maboi umalahoni hao henilera wajoro hazini baishe 18 heures kwa tina hasara paske ore joma lahoni kwa jonda waungela tabu ivaziwa
donc hizo ndizo sisi ranzao rieshele zizera isazalia ukaya ruma ja Saidina Umar abantu raisazali uhansi hokaya wandu ume wa Komori wandu washi wa Komori wana wa Komori ni mala ho ya Kikomori wanzo imasi haina usikwato dola mkata dipena chai parce que yendo vyemdu mshemkomori ujoka wasuloda honi 19h ranzibo tasi ya roha yendia kishindia kentia ya pihesha hula banombo joka masula hao hahe juudo hula do virahma boulanger ya hule mkate india kaze maja mndu ya no da ine mrume no wana ya rabbi weleje wareje umisami hulina mbajini na hamahame wangu wareje yo 19h wanusaba kwa wareje yo 19h mala huni hao wawandu walo Moroni wawandu walo harme baba we hatun wawandu walo Isandaya wandu wakaufikiriza nogo zinu kwa kaufikiro mwiso wangasi jamba ukaya mjizi wa ndongo huo de ujuo mwiso shaya jua mwandu wukaja jua basi ngarambao was hamastehi wanusisi ngarambao hamastehi sikarisi jo wasaya ripono beha sisi ngarambao hamastehi ya ukaya wafikiri ye barnamajini ya badilise lera za huwarumishwa kisirikali wanuandu wakaanza warotsi azali azali wazingizi wandu wenji wamzingiza ikawo umuhimu wa hao wakeho twaini wamswaliti azali na fatuhu harma fikra sjo kambi ilizimenye elelo ya hezi ya azali ne maudu ya hezi ya azali yula uhojizi wa hemhu wa daula na la badi banu kana ujizi ya rumayensi haruma maha katushindwe elewa ya ukaharumenti nu wa heya alaika udwanzo swaliti mndu wa heya ala wandu ika uhanza watu mndu haruma enzia njema ijikia bole udwa mando washilezao hemhu wa daula le kushita izoga mhambiyo yo kasjaunda azali hayeche imara isiwa dunia wonsi pia wojo uzingiziwa ni maahali mashawiri ikawa maahali mashawiri wala ngona vision zindwa jina sidese wadwa finyule manyo na kumbeba la woniyo kiri boma idangalie habari yahe elapital elmaruf ikawa dhukuru banu rizamba indao nele tu eranzira renga istiklal ngasina mahamengo mitsanu ya kamili mkama ndazibi zendongo njema zafanyishi habo ntijuba ne katine lapital elmaruf kabati ukubali mbabiyo atikubali kana ila irendi hashampa yenda zibi zendongo wo ranzira renga istiklali ya hatu hata na lelo zafanyiwandu hafaida ya wananti de lapital elmaruf picha ku ikaura isazali hahansi za wakomo sijue matwabibu shaho hangalia zenongo wizo namna za pangishiha masha Allah kujaona ukaya wende banjia nyuba zenyuba zikanga zenyuba zikanane nane zenyuba za kauso ni mwela pitalel marufu zikanane desa kasabalilia wa uso wa hela pitalel marufu ila vihi ula mangalio le pitalila basi waroha wandu wendi wambia president de la republique ambia president azali ya uka zenu banane zila pia risali zi usubonsi zilandaru deza usi wabonsi zilandaru zensanuka ja usi wabonsi gizo yabo zibaya ho usuwa hela pitalel marufu sha wala maahali mashawiri wa hao wa habari hizo wendi wamwambia masha Allah monsieur le président de la république alhamdulillah yezila nyumba rizi usubonsi aba haila pitalel marufu mrungu ono ye jirmani babu mtu kasona ukana ye mhungu wa daula kudaza sho mwiso yeba kusona ukana wa ule mevu wa mhungu wa daula hufanya ukale ya mwandongo watsana ukana leo hende sur terre hende ho banzani hende hatunjwa kaza bali yenguchoenda yenguda swantani bani yenguchoenda bomda ukana baraka bani yenguchoenda yengucho sentaru isomana za kaupulo zonu baza wandu wa opposition bani mimi sidotiaga mimi sidotiaga ekaija ya mpapa hanu walo zekweli na zamba ani ngaripowe nyumba ya Salumeke
kalpenyu basa limeki no moja wa hahe mana womba isamarensi bezama bulensaya womba isamapulensaya sibahi wandu wa opposition ese nyubaze nsanu kasupro bana izo za makabaila ese nyubaze nsanu izo nsanu adeza sayabo ese mbili izo za msuje wana muzimeni bomlokala izo sizamba banu tikau usidiwaza ese ndaru izo za makabaila kana usubutirizi puwe ba wandu walona mapesa do mazarifu ebanu mtuje kwa tsaro mwentia kwa tsaro madawla kwa wa makabaila ado mazarifu ngona na mapesa bogwa shadan la ilaha illallah shadan muhammad rasulullah mnalikaza shonde banu mana msinauria hofa mimi msime kwa mwandu wajoka uri akaka basi ujoka ubaki duniani wana ngenga ba ujoka ujajani poshe hitswa ikagura ka ushinda baki hunu mana tisho sisi ndiya omji wa mituje mana na usokana de mana mimana mimi mwanze na uzisaye kana yebanu omji wa mituje unu kwa usiharu mwae komori unu kwa usiharu mwae komori yema kabaila mazarifu kwa usiharu mwae komori mana ngasomba do mjwa mtuje ba ndatsovumbo mjwa mtuje ba sivumbula na makabaila na mazarifu na ndo walona mapesa isenimba iso kazi na uto ukomelwa halafu ngondo ambi azali ndrabo kaizo izo zipula ikibala ani kwa waringia azali wamrende shifo bumdokana bara ngabo ndo waringa azali wa mhasi ukabala la popote bumdokana bara walo karibu naye baadhi ya hawa mrende ukala popote ndio kwa swali waka ndongona mwisho banusi azali bahi tuelezando ya ukaya imaraisi uwinji wa ulimwengu wa Saidina Umar bahi na Saidina Uthman wa uduandu waka maprezida majandarmu sho winji wa imaraisi wa uso tilo harma security watula harma security wabaliliwa wadonda wangwa sendrabo o winji wa hemara isi nsusofumba azali bai usoja urenge ukabo azali nda ya eche de mara isi wa he dunia o winji wa hao woto twa harma 4 murs wadobe shwa renseignement zandrabo na information zandrabo na conseil zandrabo shabu kwa tufanya hazi ya lazimu au kale raisi ingaba toto ukadunia wake kama kaunafi leo raisi kiva maana le consultant nungo ka raisi woi kangala majaya umwahibenza yudezi wayo hamwa ndrabo shanga ibidi kadolo ya raisi ngwabadia raisi wamdumjufumu wabahimar maze wamdumjufumu wamdumlevi wamdutsi utihunule menguni mdude raisi kwamba mdude rais mdude ya rais baba yabo wandu mtunda emru wonge mwena ani mdude yo rais wa daula mdude yo mtume mdude yo mtume mdude yo mbaba hahe mdude yo mzaza hahe mdude yo efamana wa hahe mudahoni hawefamana hahe wa homji wandu mtunda mbonikeche duzingara chef de village uhime harmom chef de village di muwa homji rambaye de chef de village wendi wahime zaka zahir umdomdeya yabona azombaje ukasrendwa mbaba haho sidezomana wahele daho uhime ngomdeyo Iban manzarende saminga mjo heli mrudo mfaume womru yalatse sede sha wa mjufumu haomba yede manano kanza urengo mfano bena na makana manu harma dunia kamili ikibamana ikasara maraisi woi de atendea ye maani wakazi wahahi warekam ko rekadensi ya komori rekabushin da haina hanisoka yonsi raisi wode vamana wa wakazi walobala wontipi bimana leo ngebidio kale obo ya jamwa ndabo hauyamba mnyanya shahaula vamana hahe ngebidio yende ya tundi zaka wallahi shachoka duka ribala boya lopale abo ba ikabase katindani oui badi shaizoli yo kusona ukana wa ule mevu ikawo
bemhu wa heda shayo de mana ya he information efasira he information efasira he hazi ya hatu asira he hazi ya hatu inu dazinurambao nunguzi jiriyo nayi rizambe ili president yazishie yazirekebeshe yode dhwamani ya hatu wanu sisi kasina jukumu mkuu eka kusijua ngamjiwa ndo asina jukumu mkuu hauka izo rambao ngela inu de information izo rambao ngela dimo zishiliwa no arirumao jabo kara rizamba na ingi rizamba shabo tukabale bali karizamba wandu kwa jazi serikali kwa jazishia ikebala ikebala sisi malaba au serikali yo malaba yani yode tasiri ya hatu yode hazi ya hatu hazatu do urekebesha ezendo nayi rizambe hamaste wasina ukanga rido mungu ngonishiliyo zinongoraba uzinu pia raisa zalingu zishio ngonishiliyo mimi bonaziona mimi zinu za el maarufu unaziona ukazi jiri nayi njazino jamaji tizamba sibaho usiku ya nreseve beti salami yode mada ya hadani na ikaza ubaoni do banguzi waranga wafanyishi shadan la ilaha illa Allah shadan na Muhammad Rasulullah njakaida handongo za hangu nende nambe ndongo za hangu zo handu zangu hauza chao kabambo hari wala askenda nambe habari za mashula hangu dami mashula hangu wantende ya maziki wangu wa watolola pia na wamji wa kamili maziki wangu walola pia esido enusu kwandu wa kaulola ro harenda beti salam waikoni ngwazi wao gunishile masiku wangu wa muo walola wonse pia kaja donda beti salam no walola tena walola ndo hata wakasa shampa eske unaelewa kiabo si donda beti salam ina namba na midem naganza emiside mnaganza ni soto kaurumishi hao suku huo yabo ishobombo shoshiha gebidi na todo ndane hondamba sikahenda bomfaume yani kubalia kwangu nrengo nende nambe ndungo za he maslaha ya henti bojumasila ni mimi na bao banu faida ya ho wenji ba hele suala nalikaza la ndani amzangondro dele suala la he owandu wa milki wa uso waezi wa hela pitale maarufu president yabo president kamiadi ya ukaya ngujo duba enondi o president abantu president woge wotsinda mi wotsinda wewe habari bali hisa kapasino ngo president do kanzazi fanye ikangwa nje arekebeshe yatsojo usifanya kabatsindo ngogo president do kanzazi rekebeshe ikangwa nje azirekebeshe hamada zinu ramba usinu zehezele razile kangwa nje arekebeshe mrunda yi anaura mrunda kan sobake mrwazali sisi ngari aminio hata nabaha ukara isazali enkasia hahe ngiyo majini sisi hata nabaha ngari aminio ra isazali ukenkasia hahe ya mjinje kasi ya mjinje yahe ngiyo majini rahaka jadu sankasi sadiri rahaka jatela ngene shitwa shahahe shikatsoma kumafuzini hashirigawo walo harmo mnyanya sisi mengoni mwandu walo harmo mnyanya sisi zori mambi yao ngarambi yao mze serikali ya ukaya mabadiliho ya hezelera za huwarumishwa kiserikali yanu yani akahujaya jia oze yezi yani akahujaya oze yezi isonga mzango clair na mjokaya washashi wa huzingiza wajo usubuti wa hugabili wa hambie ribaki rione zenongo kartsamba garboko rione le file hila ribaki rione zenongo na runjia me cinco do chasisi simadui waibenza yabonge makati yanu orihisa ritria ele alailo bavuni jabwe ukana huzoni saukana hasara nguvu karitwa upanga mipango ya ukaze fami za kikomori mafonctionnaire wa komori no wana wa hema fonctionnaire no andro ume wa hema fonctionnaire emasiwa do sololi som kata dipe na chai ate dunia je hise ala kulli hali
nuandu wakaupanga zenongo hizo apanga ili emaraia wa Komori wajiwa dubu upareni kabisa bundu wandu watwalia wa mpango ula wende waweleshe azali wala duandu wali yoho bavuni mara isa azali na fatuhu wasahao ye maraia wa dubu upareni hautukivu ili yenzi azali tula msanga amzabundu avec toutes les renseignements lonizo avec toutes mes renseignements lonizo mana mitsi do andwa dungo la wesiwa ani ngwa juma panga tartibu ya ujusa marai parce que omiso waize ngo zine kakajare kedeshewa shilengu juhula omiso waheze ngo zinu rizamba uzine kakajare kedeshewa shilengu juhula gamsabunu Shelo mwiso kauja mnasu daba ahede zabira kabati ahede zabira kabati ahede zabira rizamba garzambao garjozamba garjoze sheleziza nasi garhutajao yemhum ahede daula mheshimiwa fakamat rais Azali Assoumani Mwenyezi Mungu yam nikenida haraka rekebeshe ngozi ya musalimu salama haina zambwa abonge haina yeshia uhakana mbabi onduivura railina maji hauka wandoi hansi yobi ya langoma ngarjonji haruma yele suala labili na lele suala lihusianao nele gombesa inuarambao de ekipu ya Selakant haina mru ngulindwa nomsango wa hayo usiku wa mamarabo woko homohushi leo usikuja ele gombesa ngelendo la gombani baina ya hao na ekipu ya Bushini Rujoka Simba mbili ekangezwa nao ya ukozo denkunu le grand consultant ngo orehemu jiharuma le sualalin Rujoka na wa Komor usiku leo haina mru hahimi madar hamadar ye rangi ya mrututu ngejoka juma pepe ya na uvaga na uzagaza ngam amini ya ukaya ngasina kipu njema banu mpira wa mdu ila fair, c'est le fair play sha ngam amini wa Komoringwa juao idunia ngwaona ya kanga sina kipu ilo njema lumpia yabo bandi anga sina kipu ilo mpia lahima rikane twamaya ngasima optimisti ya machialelo tarehe 8 ya mwezi wa Oktober ngarijo uvuna hindu garjo shinda uabushi insha Allah na Mwenyezi Mungu jojalie kema haribi yani aswali wao abaha zedua za himisiri yontipia zedua za himisiri yontipia zijadidishiwa nana elansha ya lelo ze swala mbili ikao doza hosu kwa lewe inu za mwisho Mwenyezi Mungu arjangilie ye kheri ya hensinu enti hatu ipepe zote zenongo njohamba Fatiha na mnaijibu au kaka mrendo angala makati ya mwiso yanu ne makati kao dorakanayo Selakant ka uvumizi wa haruma ushinzi hakwaku shafa lakini haruma anazija na ikao do wajaba hawa tabu hao haruma kipu ya Twaif kipu ya hao kahe na mrungu ngulindwa do mtsango wa hahe eba nguwa niko twamaya eba ye ukao do wongozo ye kipu ya Selakant Stefan Cousin eba ngomniko twamaya hauka ngamumniko twamaya haukaya ujiro uliyo ndabu yakaya ekipu ya hatu ngetungo urabonze hata zemacheza hatu za ladhimu sisi reseve zemachiza hatu za ladhimu reseve ngatungo urabonze ngunelewa enimba ujiro yari hunda zija hata sababu ya ukaya tere ya hatu ihundana na kafara ema hamilinu Selakant karja reseve na bala ema joueri woka kumeno mweja basi wa 12 de supporteur wa Komor wa Suzusi wa ekipu ya hao harma panza la mahamili ya kamili Selakant nge irao bonze yabo na namna irao bonze alhamdulillah zenatija kazi simbi saila ya ukaya rihisize twamaya Mwenyezi Mungu ngujoliba ushinzi Mwenyezi Mungu ajalie ye shiwanza shahatu shamaluzini shaharaka serikali wakaze shondemanyo ili shiwasuli harmaze norm ili Selakant irejei kawaida harmema haijao rirejei hamade namna ya heze kipu ku kabati kipu iso hura iso na fief kabati kipu iso na fief donc abotikana nhambe ku uziro urirema aba dabakaya joueri wa 12 hatulabo hari katibo bambani sha amunukaya
ngasina kipunjema ikayao ngeuni hao hauso mwema narombeze duwa swandari letse harmal alailo ka sa handa za husi kwa lewinu duwandu ajoka udunga ye machi en direct na utosa ye vama na jimla wa he ORTC mwananyasi Ablani Asumani ikao ye barnamaji ya bazimane serikali unaona na uka ili loshinda haini machi ya Salakanti redunga ngao harma ye television national ngari mshukuri yao na umnikamvu Mwenyezi Mungu amwendezeze mvu harma ndogo hamadazi muhimu hafikra maalum ikao do jonika washangirizi wa ekipu ya Salakanti hamwiso ili rijeri simami harma ile suala la hindola yao mimi njatwamba ndongozi njie kati lokaya ri desedua aka ikatamba kaya ngasina kipunjema yabo ushinzinga sinuo insha Allah ushinzi lelo ngasinuo insha Allah namwambe amina bomu namwambe amina nyoti pia ngono ushinzi ngasinuo insha Allah amina abo yo de conseil ani leo ekipu chobokana opposition kabaja opposition harme Salakanti jukanza renge swala madilo ya kabari kabaja opposition harme Salakanti lazima mreme mana hamba emru marhaba menji abange makati yanu nga arjonji harma ile swala lahe ndola ayaha kango dingohi ula wakati usa mwendo na upuha zila mvuza hayo na dele swala lahe ndola ikauparo ledhukuru bala uka ngoparo wanawashi wajisa wonti pia wahengazija ili waje washangirie shughuli yaho watwa do anwana sheika yao do warisao walona nsongo ikaole swala hilo ngodi ngoi salti ya balbala ngelitisau wino haruma yezebiro mbal ngelitisau mare haruma mabango mbal bahanta ho magarin eba inotisia sambi ujifanya ule grand consultant njamba ya ukaya njalalika wanawashe wakomori wakoris haukaka bajaha mwanamshe mkomori ukoris hauparo mwana babana mwanamshe mkomori ukoris parona mwanamshe mkomori eris silalika siparo jomba nungwa malizo usiparo jo furuti kwamba mwanamshe mkomori usiparo sasama narsamihi lwa kwezi shaban kabasi samahani kwezi kausha wanru tsama gasa usamaha shabal hamba ukana izo kweli kabja mwanamshe urisu kabaja mwanamshe mkomori ukorisa yewa kabaja mwanamshe mkomori ukorisa sasama wa komori bubu sasama ya pasko upama haswa narsamihi lwa kwezi narsamihi lwa bakomori babu sipama hayo harumana deomusu nama abo skandanje ukaya mimi tipara urengele fumo huni beshea limana nobya katipara sipara wazade wa komori wonsi pia twala likarmushuhudi yangu banzile tarehe mengo milina nda ranzile 23 November do ajisao mjini Basa haini mwanamsha mkomori ukojisa ukojisa ukabana wonsi pia wojisa badi aborele ukana abantu yusinoni wa haujisa wa haurisu iyo kabisa namna ani usiku huo ngwatoka uja washindani mfumo huo wa festivite ya shughuli yangu dani warisao washindani heni mwanamsho koji mkomori kojisa bahimbu tokanze kedo kojisa hana udone na shoko moreka ngondo arimo ukumbi ena mndu ujilwazua ne mndu ujilekezata baso harmeze festivite hango mfumo huo heni mndu tokanza jao nesoka yeye le numero yebale swala la kiljata balbala ukana hula likawa nashi wajisawa babo owarisa ngwadiko jifikira bana no ibadi yabo ngoso jidi babo ngotoka usasa matena ngosolo di babo reje ukawana ngabana nashi okomori wako urisa bali yabo selwa kayo bano synonyme ya urisa no kaba jama na mshe mkomori ukorisa ifasiria yabo dokaya mfumo wale ngotsa usamaha arumane swala hilo vende hulala no la yatasamanda simabya ukawa arbo mfumo wa heshuri yangu heni mnungu tukanza ajisera hani mananya yewa abasanzo heni mnungu tukanza ajise hani mananya sina kaushinda
sinaka ushinda mimi sinaka mzambondo sinaka ushinda ndonana ndo njoma lahoni nona haini mzade mkomori ni mambia uka siula likai shughuli yangu sinaka ushinda ndona haini kaba ila la hensinu ni mambia ya ukaya siula likai shughuli yangu abo wakati wa hango nsi pia ngochotoka ubira honzi yanino malaoni ha ewa sila ya miulalika uwanru waje harma shughuli yangu ndai darme matangazo akaundo mahala ni kabati mluti harma Facebook bade makoko hata wao wa makoko wangwa uzisao wangu ambao gwadungao pia doku yabwe heni mndu mkomori ujisi ukaye mkomori simlalika ranzile 23 simlalika ranzile 23 novembre 2025 simlalika haini mndu mshe mkomori simlalika nsina mndu natsumlalika mdatso jajani ona mimi kuja nilalika sina ushida nzungulia harma dunia haka alhamdulillah min fadlillah mimi miujulihania miti mtsatal hanifu usolima wa Komori yabo wasikela wa mazinji ba silalika wa Komori wonsi pia harma shughuli manama manze inshallah. Assalamu alaikum wa musallimu salama ya musallimu salama leo yese la kant ngwa juenda washindane dauna elesiwa labushini na rumanro na rambe amina ushinziwa hatu siwa Komor abonge rikomea haruma ile suala la warumishi wa serikali kao makatianu wa remma daha maji ikao wadoro ha obosana na 30 makatianu sakume na mwijado bahanu ikao ngwala wao homa lahoni abonge ngara aminia ukana uwe mkate ne chai uwe mkataba hakuna ubaki harumaze blanche mbali na mbali na mtulie nyi mahoha mikate ba kamnaula hasare safara leo almuradi na ijaileka unutimkaba ya wajosi atampaka dabo rewasuliana hatampaka dabanu wakati ikao simbushirana wakati wema wa khair ikao dwalio hule na nakarib walio karib nyikao dumridungao nyikao demtukao ridunga habari za Komor ngarimbushirana ni bahati njema ho jimlifu hatuna rambe hindi alele selakant marhaba matukufu aksan